Ahe, xana subscribe ini. Tshika mavunwa no hemba. U ya subscribe. U ta ti vonela hi wexe. Enjoy episode. Hi swona. Mfukile. Ningeza ningenele ka leswo tala ne. Lava nga doctor is an award winning artist. Yeah. Va teka ngopfu hi risimu leri ra voleriya. Ra biya. Un'wana na un'wana loko a ku Dr. Sunglan u vulavula ngopfu hi biya. Ya, loko ni hleketa biya. Kumbe xana ngopfu hi sungula na vona mi nga hi hlamusela ku ri loko mi tlanga risimu leri ra biya. Aku yo humelela yini ku risimu leri ri hangalaki na gaza leyi hinkwayo. Okay, laya ka okay xo sungula na mixavata hinkwenu va yingiseri Dr. Sunglan xavara la ka risimu ra biya i ku ni swi vone kahle ku loko hi ri byaleni hi tsaka ku tlula loko hi ri kerekeni ana a xikwembu xi na nkoka swinene ende xi kahle ma swi vona mara ku na ndhawu leyi vanhu va tsakaka va hetelela ni ngo vula ku hina va ha vula church hi laha hi tsakaka kona a byaleni se hi leswo swi fikela ni navela ku vona la nga sweka yo Charles Glass a boha hanya swi tivi laya ambalavula hi Charles Glass loko mbalavula hi Charles Glass i castle ne Yeah. mi tlhe mbalavula na hi hansa laya Kiss of a Stars Hope mi rhandza yona kasi mona mbyendlisa ne no twani loko ni kwalomu ya ni swi vona ku swilo leswi va swi vula ku vanhu va swi tsakela mina na taste ya hansa Helana da mzeko ndzi swi twa ku doctor ne a va yi tivi taste ya ni na. tlhariha ku tlula xikalo leswi swa ni fanela mara byala byona biya yona mai a mi tivi ku na switana leyi tiva ku yani that's the right nakona ni ngo vula ku kumbe xikhampani xin'we loko before ni nge xitejini ku xi kota ku xi mi tisa nyana leswin'wana a wu na nchumu na doha ni tivi nchumu ya mara ku na tinsimu to hlayanyana leti ni ti tivaka ta n'wina ku na risimu rin'wana leriya ra ku u ni bisa hi moya risimu leri a ri ni bambilu straight man mataku leswi a mi swi vulavula a swo endla i nga ri swa ha ku humelela so i cini lexi nga mi kucetela ngopfu ku mi tlanga risimu leriya bona mi byentisa ni phela hina swiyimbeleri hi fanele hi profeta leswi nga humelelaka mundzuku kumbe leswi nga ku humelela vanhu swin'wana swo tala swa sweswo swi nga kongomanangi na hina mara hi mhaka ya xiyima ni kota ku swi vona ku loyi bise humoya na mina bise humoya ta loyi bise humoya ngongo lowu swi ka minkarhi ya so a hi minkarhi leyi va rhandzana va tsakelana mara mi tikomba mi suka kule na vuyimbeleri ni ri na ku tshemba leswaku ni twi mfowethu la a vulavula hi timhaka ta ku ri mina masagwadi yo hlaya kumbexani mi nga kota ku mi byela vayingiseri na vahlaleri ku va ta kota ku tiva ku masagwadi lama mi nga tshama mi hlangana na mona kumbe mi ma kuma hi wahi matele ngo ni nga ze ni hemba matele wona swinene mhaka ku va tele vanhu lava ni nga tirha na vona va tele van'wana va ha ri kona misaveni van'wana va fambile le ka tifilimi to talo loko mo twa risimu nyana rivi nga ku ri na xichangani nyana switsongo ku va ku ri n'wini a tifilimini mi nga ni byela loko mi nga se fika la a hi kha hi vulavula loyi a hlamusela ku ri i nga ri mi tlanga nyana na Thomas Gezani Mzamani na Matswabi Muda dasani ku va tele va tele va kwala na ti-advert to fana le na media va Meridian Beer da bana taken back swo taniya va tele a ni nge va heti mi nge va heti ni vula ku ka vunanga bya Xitsonga ni ngo va hlaya lava ni swi tiva ku lava a ndzi tshama ni tirha na vona kumbe ku va feature i dokodela ya hina leyikulu misava hinkwayo ku nga Dr. Thomas Chauke na tatana Elias Baluni na Sibara George Maleke lavan'wana ni lavan'wana tirhini va ngo ka van'wana va nga vuli mara the rest tirhini na vona va ta loko mbula sweswo ne
ene mi nga mi phambala tisi loko munhu a yingiseli tinsimu ta vanhu vo tala ne loko wo yingisela kahle u yi tiva voice ya doctor u ta swi twa ku lava hi doctor laha that's why ni hetelele ni fike laha ku na tinsimu tin'wana mani loko ni tshame hansi ni yingise kahle doctor va kona ka background loko ni ri SABC loko hi ri ka ti-Satmas launch ya leyi va na yo ti 15 ta December ni vone ku engrave vito ra n'wina laha ni twa ni ri proud njhani na ku tswa loko Sunglan Chavalala a ku ri best Xitsonga song of the year ya ti-Satma ri tsaliwe blue ni ri nangusi ni nga heti ni ku doctor hi lava laha so vo tala van'wana va ri na vuciva but munhu byentisani golden touch golden voice a ku kona loko ni pfuna munhu ni pfuna ku tiyimisela a ku hala ni nga hundza hi kona ni nga dzinginisa nyana ma swi vona so for namuntlha ni twa ni ri proud ngopfu leswi nga ku humeleleni laha ka ntombi ya Mutsongani ni ku vula ku ka vanhu va xisati a ni vuli ku a va kona lava swi kotaka and a ni vuli ku va nge swi koti and a ni vuli ku hi nga va tlula but for now khoba yi khomisi sweswi yi nga khomisa swona me ni ta khomelela kwana ni nga khoma kona ku kondza xikwembu xi ni tekela tinyonga xi ni tekela rito hi kona se ni nga ta ku hawa ni nge he swi koti for now a ni khoba yi khomisi sweswiya yi fana na a tekeleli mina na swa ku rhandza ngona mina n'wi rhandza ngopfu ni kota ku n'wi motivate ni n'wi byela ku hambi ro dzinda kumbe ri ndla ni famba hi ndlela leyi xikwembu xi nge te u famba hi yona naswona kuma ku ka swilo swa hi swo tala ni kona ni n'wi khutaza n'wana nga humelela ka loko mi vulavula hi ntombi ya Mutsonga u tikomba a ha ri n'wana loyi a nga tsongo naswona leswi a swi endlaka swi tikomba swi n'wi hindza hi malembe a ni ta kota ku twisisa ku ri n'wina tanihi muyimbeleri mi nga va mi sungule ku yimbelela mi ri na malembe mangani na yi sungule hi 1990 loko huma Mandela a ni vanhu va ta ku hume 94 mara ni mhaka negotiation ya yi sungule 90 se loko mi sungula ku yimbelela a mi yimbelela swa n'wina kumbe xana a mo feature-riwa ka tinsimu to karhi swa mina munhu mbyentisa kusukela 1986 ni kha ni kaya ni endla tidemo loko ya ka madokodela ta masasa Chauke ka N'wamarhanga ka ba Malungana kha ni endla tidemo a ni ma swo khala u fanele u endla demo ku sungula but ni twa swi ri kahle hambi ka Matsonga Machangani munhu la nga nkulu ka mina ka vuyimbeleri ka lebya hina vanhwanyana i Sesi Iboni kusuka ka Sesi Iboni hi mina ka lava van'wana va ba Mani Khatisa va Mani Almina Dumezulu na Mani Majaku Bomba va vakulu ka mina lavan'wana va tale ndzhaku mara mi nga ni hlamusela la hi ku ma vona loko ni yingisela ngopfu tinsimu ta n'wina to tala ta tona so ti na dyondzo ene ku va ti ri na dyondzo a to va na dyondzo ntsena kambe mi tlhela mi vulavula hi ririmi ro hlawuleka ma hlawula marito nkarhi wun'wani loko ni kha ni mi yingisela ni twa ni tsaka swinene hi ndlela leyi mi tirhisaka hi yona marito i cini lexi nga mi kucetela ku loko mi yimbelela mi tirhisa marito hi ndlela leyi mi ma tirhisaka hi yona ende kwalano mi te kahle ku ni risimu leri rin'wana nga wena u khensa sangu vana va swi twisisi a ri rhuketeli Xitsonga xo hlantsweka n'wana nga khensa sangu u tlhe u fingenela leswi vulaka ku khensa loko ri na ndhawu yo veka nhloko ku tlela se kuma xo fingenela swi nga khathaleki ku tlele bridge or kwini ma swi vona lexi nga kona hi lexi loko va ku na Mutsonga u fanele u tirhisa ririmi ra wena hi Xitsonga xo hlantsweka xa xitsi leswi swi tivaka swi ya vanhwini a swi fiki vanhwini swi va kahle swo ende munhu mi byela leswi ka tiqambi va ta ni khomelela va swi nga ta ka swi nga va khomi kahle mara ni ntiyiso u ta tshama u ntiyiso vuqambi bya Xitsonga loko swi sungula swi kindiri mi ta twa hi lead guitar loko mo twa nkatara loko Xitsonga xi hlantswekile a ni vuli ku na lava va nga tirhiseki tingatara Xitsonga xi hlantswekanga but no twi nga ku
hi yisa ririmi ra hina hansi a ni hina machangani toloveriwe hi tinkatara ka vana va mani so ma vona ku xin'wana na xin'wana lexi mi xi endlaka moni mi nyika xikombiso beside that ku mina na makhadzi mhana n'wana ni ku na tinkatara laha misava yi leswiya loko va ku risimu ra Xitsonga va ku best Xitsonga yini xo sungula mhele loko va ku ri judge ku ri mina ni ta la ku twa xixiya lexi xi representaka Xitsonga xi representaka ririmi ra mina mara loko se hi nghena ngopfu ka Uben Vitsonga bya hina byi ya kwi bya mbombomela a hi ngheni nga Uben but hi kha hi tirhisa yini ririmi ra hina na hina loko ho ba mapiano a ku ha lexi nga lungaku hi nga fayita hi ku sa ku saka ndhavuko u fanele u preserviwa u fanele u hlayisiwa se xikombo xa hina hi ku ha tsandzeka ku ba vocho mara mi hlayisa ndhavuko la ni vona nga ri mfumo wa hina a wu fanele wu mi sapota kumbe wu mi seketela hi xiyimo xin'wana xa le henhla hi ku swi kala ngopfu ka vanhu la ku va vanhu va hlayisa ndhavuko hambi va kha va swi vona ku a ve le ku kumeni ka mali yo tala hi ku vanhu vo tala masiku lama va cincacincana swilo hi timhaka ta ku endlela mali kambe n'wina ma ha tshamini laya ku na risimu rin'wana ra n'wina na rona ni fanele ku ni vutisa hi rona loko no hoza hi heta laha ni nga vutisanga hi rona ni nga va ni endli xihoxo xin'wana xikulukumba ngopfu leya ra ku ni yevuleni ni vulavuleni mi ta nona laya loko mi vulavula hi timhaka ta vutomi byo pfumala nala a byi nandzihi a ku ri cini lexi a xi humeleli ku za a hi ngeneni deep politically antino nga swi sungula ku mi nga nzondi hina hi mi rhandza va nge mi zondi politically munhu mi byela leswi ku hava munhu loyi tlharirhelaka timanga nga khavuti masiku na rena i nge tlhorhele timanga hi hete nga dyangu a swi koteki a va hi minyana mi byela lexi mfumo a wu swi tivi ku loko ku nga vulavuriwi a wu nge fumi ku ya mahlweni naswona na mina loko ni nga vulavuriwi a ni nge cambi ku ya mahlweni ende matimba yo va ni kota ku cambi ku va ni hleviwa ni vulavuriwa ni rhuketeriwa mara ni ta va ni kha ni nga swi twi so laha ni zama ku kombisa ku hava munhu loyi a tlhorhelaka timanga a nga khavuti so a va yi minyana hi mhaka ku na mundzuku loko va vona va nghenaka tintangwini ta mina ni vulavula hi mina sweswani swi ta va swi ri so kumbe swi tlula leswiya sweswi swi nga tintangwini ta luya swi nga xiswona and then na yena ya luya Sandlenani a swi tivi ku vutomi byo pfumala valala a byi nandzihi a va n'wi vulavula va n'wi tsaketsa hi laha hi lavaka hi laha byi nandziha kona mara ka vuyimbeleri ku na leswi va swi vitanaka ku i beef no lata ku hi twa hi vonele ra n'wina ku hayi leswi nyamawo leya swa ku nqambi yo karhi yi gega yin'wana kumbe yi lwisa yin'wana mara vo risimu ra sweswi phikisana mina most of the time loko mo twa ni vula xilo xi kongomane na mina mara a ni nge a ni tshama ni ku luya ni vula mina n'wina hi n'wina so la yena ni a van'wani va ta va va kha va swi twa ku mpela nga hembi ni vula mina myself loko ni ku va tele va nga chichiwa mbedweni ma swi twisisa ku ni vula mina ku hambi mina ni nga mi nga swivamba a na ha ri mha xivambo sweswi a ni ku na leswa swo loko ku na no name ni mhani no name laha ni la ku zama ku kombisa ku na vana lava va hataka a swi tivi ku wa suka avikatini i tikumi ri xivuya u humesiwa ntirhweni i tikumi kha u nga tirhi wena ntsena khensa loko xikwembu xi endle ku va na ndhawu yo endla yini yo veka nhloko a ni kongomisanga munhu mi ta twa loyi u vula luya ku vula luya leswa befa tima to why a ni gegi melaka no befa munhu a ni to vula vito mi ta vula vito mara kusukisa loko mi karhi mi tlanga eka nghomi tiva timhaka n'wina
no hi la ku twa phela vayingiseri va la ku twa la vayingiseri va la ku mara ya mataku lexi ni lava ku xi vutisa mina i ku kusukesa loko mi kha mi ri tlambi a mi se tshama na siku na rin'we mi twa wun'wani a endla beef hi n'wina kumbe a chingela n'wina kumbe a mi gega hi ku yimbelela Amatama ni byela a tshama swi twa why ni suka ni kota ku twisa ku loko a nghena studio hambi u tibyela ku kongomisa ka mina ni nge swi twa hikuva mi swi lavi ku swi twa ma swi vona se loko kha yimbelela nga vuli mina ku lava lava byela ku vona loko yi cheka munghana loyi a chela timbe ntsena yi chela na van'wana se mina loko no lava ku bifa aswo na ntiso mani ma swi twisa ku na ha xihundla mi veka rivaleni vito ni n'wi byela ni ku wena swimanimani leyi kinini mara mi swi naveli nyana ku bifa munhu nyana siku rin'wana a swi naveli ni ta pfuka ni nga swi dlaya ende mo ni mi byela ku ri rito ra n'wina leswi mi yimbelerisaka swona loko mo bifa munhu mhaka ku yi nga tsakisa ngopfu a nge endle ni va rhandza ngopfu vanhu lava mi va rhandza mavoko ka yisati munhu ni nga mi hlayela vona man Egi, man Flo, Flora, Dr. Sophie. Va ko van'wanyana maybe lava ni nga va tivi va Mantshami, Xinombelani, mani wa Sirha Richard Machek. Loko ha fika 10 hi vatsongo ku hi nga bifana kumbe hi holova ma twisisana se na hi la ku hlayisana hi la ku kurisa ndhavuko mo va ndyangu kahle kahle a hi talangi mo va xindyangwani xa n'wina ho xindyangwani a hi fiki na 10 loko nga hoxisi ni nga vula ku ni kha ni counta Mopane Hlanganani Chavani na Vutsaniso am talangi a hi talanga na ku ri na sesikhombo sa va ha ri kona a hi talangi se swi nge heti ku bifana loko a hi talangi ni la Limpopo ni nga vuli Joni a Joni a ku vangani mina ni vula la Limpopo a Limpopo ni nge vuli Limpopo kusuka Polokwane loko ni vula mi swi twini mos veri va vula Limpopo ni vula Mopane na Police Chavani a hi tala na Hlanganani a hi tala hi so vo chane vo yini ni nga hemba ni va tivi ya mara ku na ya mo ni rhanga ni vutisa lexi ni nga ta za ni rivala xivutiso lexi ku na risimu rin'wana mi nga ri yimbelela mi khensa Professor Hlathi ma tiva ku risimu leri loko mi ri yimbelela ne ku ri loko ni kha ni ri yingisela i risimu leri ka album ya n'wina leya ya ku helaku ni nga twa ri ni khumba swinene hi ku a swi tikomba mi vulavula swi huma embilwini a swi tikomba ku ri leswi mi swi vulavulaka mi vula swona a ku na ku kanakana na swin'wana na swin'wana byela vana va mhana ni ku vulavulela mbilwini kumbe andlwini kumbe ku na swipfunchumu vana lava nge Professor Hlathani hi va nga endla ku ni va dokodela leswi vulaka ku mfumo wa mina a wu se swi vona ku ni nga fita ende a wu se swi vona ku ni na fanela a swo problem leyi mo ni mi byela hi na ma form 5 ma grade 12 ku na ku hambana se mfumo wa sweswi wu lava ku ma grade 12 ma tlhavetela ende hina hi swi koti ma swi twisisa se ka n'wina ma grade 12 hi n'wina mi fanele ku mi endla ku milorho ya mina endla yini yi humelela mara me ku ni form 5 ku fana na Professor Hlathi va zamini ka form 5 bya hina ku va kota ku humesela nyiko ya mina a rivaleni ku kombisa ku na fita ku va dokodela swona mara mfumo a wu se pfula tihlo leswi vulaka ku aka mfumo wa mina na fanele ni yimbele ku ya mahlweni ku kondza lava nga ta ku se endla leswi ende mi le ku se ni hola mudende ni lava mudende lowa vakhegulu ntsena na vana va ka art and culture a ni tirhi ngopfu ku tirhela ririmi ra Xitsonga mi ri tirherini so swo ka swi nga se fikelela ku lava nga na swa vona va tekela hina hi nga ya swa hina nhlokweni naswona siku leri swi nga ta fikelela va ta hi onara kahle hi ku siku rin'wanyani swi nga endleka phela
swin'wana na swin'wana swi famba kahle a swi tiva ni hi le misaveni swo Mara nga ma swi n'wi endleka dyondzisa ku mina wa form 5 na ntombi ya Mutsonga wa grade 12 mfana ne ni ngo vula ku mina ni byele ni mesikite yaga ni nga yi hlanzi na fika giyana mara sweswi a swi fani na hina se lava va nga na grade 12 wo fanele va endla ku hina hi nga na ma form 5 hi kota ku ndla yini humelela ha mutisa laptop kwa mu tsara viti ni ta vutisa ku ni tlhava kwihi ni ya kwihi mara ni swo tala swo fana vo metse 9 ni nga mi byela answer mi nga se heta ni n'wi byela i ntirho wa form 5 a swona so grade 12 na form 5 a swi fani se Dr. Hlathi n'wana mhani na sweswi na ha vula leswi va nga ndlela swona ni a ni swi ti non'wini ka vona na swi tisa ku marito man'wana swi vula ku va rhandzi na vaseketeri va mina I swisiwana ku fana na mina lero laka va wana swa vona Dr. Hlathi nge va hi kume mahlweni mi vulavula tiso se lexi xi nga kona ku mfumo wa mina wu rhanda lembe hambi wo ta ni onara siku ni loko ni fini siku ni ya kuma ngcwaveni swi na mhaka vana va mhani va ta va swi ku mhana va onariwini but mo ni mi byeni ntiyiso grade 12 na form 5 a swi fani hina ma form 5 a hi swi tivi ku loko u lava ku ya fikelela laha u fanele u ya kwini u endla yini so lava va nga na vutivi na lava nga na mabindzu na hina hi va fanele va hi tlakula swo loko va nga ni tlakulangi swi vula ku yi ta chaya swiendlisi sweswi Doctor mi la ku vutisa ku na kulukumba wun'wani hi tirhaku swin'we ne la ka podcast i tshama ni byele ku u tshame a kerekeni Doctor va ku tiva kerekeni u ri u khomiwe kahle hi titswalo njhani loko a fika swi na malembe nyana ndzhaku loko ni twi ku doctor va khomi biya leyi va nga za va yimbele yona u ni byele misala ku hayi a va khomi ene loko mi fika kerekeni loko va vo nga ri mi byi twini va mi byele ku a mihelo mi nga ta famba mi wa hi movha tshamani kerekeni kerekeni ku humelela yini doctor Scuba Istanbul in Chum. Man bogo I'm still young. Loko so no nam den. Marito, phela loko ni tala ya la mkhoma hivo. Man den Scuba Istanbul in Chum. Swi nga khata ku munhu na swikwembu swi nga ni xikwembu xa mina i Yesu Kreste na Jehovha ra nga henhla number 2 Nelson Mandela xikwembu xa mina vatirhi vana mama number 4 B a n'wi loko mi vulavula mi fanela ku mi siya biya xikwembu xa mina ni Jesu wa Nazareta na mvumbi la nga henhla number 2 Kuli hlahla Nelson Mandela loko ni khongelani ta sungula kwala mara Mandela loko ku wa switwa i xo xikwembu xa mina wa beji ya yena ni fakila ala ni faka ya Charles Glass mara ka vanhu lava mi nga tirha na vona hinkwavo mi tirhi na vanhu vo tala van'wani mi nge va tsundzuki loko mi vutisa sweswi kumbe mi nge heti ku hlamusela i mani loyi ka vanhu lava mi nga tshama mi tirha na vona mi twaku onge i munhu wo hlawuleka wa xiyimo xa le henhla eka lava mi nga tshama mi yimbelela na vona Hudson Chauke na Evans Mavasi xikwembu xi ni hlayiseli vona anda ku ya yimbala u nga ri Hudson ani anti kwa mfane mi ri kwihi na Evans ani Hudson va ni ke n'wana wa kona wa ku qhuveka se a kha ha totova mara munhu vula leswi na a tshama fika ta heta kahle ma ni tirhanga na vanhu vo tala ngopfu a ni cincacinca ntirhe na a tshama fikata ntirhe na Zeze a tshama fikata Hudson ku mi tirhi na a fane sungula ku swi twa namuntlha masicalelane kasi leswi swi ta ku na vanhu vo tala lava va nga swi tivi a va nga swi tivi swi leswi khale ka gudlagudla lamulele vantiva Sunglan kwala ka gazo
va n'wi tiva yena hayi ene vhela swilo Matatina letiya wa swi twa na wena yona straight uma vona sometimes mara va sema va dlaya ximanga la ku bocha ximanga xihuma ximanga ni rende 1992 na Ian Ozrin na Philip Miller na Andre Filjon na Tom Fox hani just to cha Ian mara hi ri endla hina hi ri lala va chaya ku va ri overseas swona ri endla ra dlaya ximanga mina na Bot Peta hi ri Macville by that time na Bot Peta Teanet so laya ra mina a ri African ra Bot Peta na ra ri African but ri vuya se mhaka ku ri risimu ra ndhavuko so ntwe nga ku loko se ri humini hi ku mina ha ri kona a ni nge phikizana na vo lavaya va phikizeni na lavaya vo ka va nga ri kona lava va ka va lavaya ku va ta kota ku endla ku vana va Bot va tlela va dyini but a va swi tivi na vona ku risimu ra mina na mina Bot ni lo va tshika hi ku a hi tirha swin'we so munhu mi byela lexi i ku nkarhi wun'wana loko nga ri na movha va twa nga ku wa lwe loko ha movha mina lexi ni nga ta xi vulaka lava va nga endla risimu ra dlaya ximanga a va support muti wa Bot Peta Teanet wu ya mahlweni rona mina ni a va nga pfuki va kuma kholo ya mina kumbe ku yini ende laha twa ka ri na ku vilela hi swona ni nga n'wi sendela swilo hinkwaswo siku ri nga programiwa swi famba na date tanihileswi swi tshama ka computer swi tshamile hi lembe ra 1992 hi ti 6 ta February family kumestekela ni na ku tshemba ku gaza hinkwayo hi nga swi tivi namuntlha vhela ku huma swihundzi Catch the Fire ra Patrick Chamose loko la ko loko Samora Mashele a nga siya swihlangi a ri moyeni ka film nyana yaliya nkarhi nyana yaliya hi nga se hlaya film liya ya va hosi Sikukune ku swi ndzi vuyini nkarhi nyana yaliya ta va hanya so for now va rhandzi na vaseketeri va mina vo tala vanhu vutisa ku why ni kota ku twisa ku Bot Peta Teanet va ha ri kona ende vana va vona vavasati va vona va nga tiyisela va fanele va tlela va dyi n'wina mi nga ndla risimu ra dlaya ximanga sapota ndyangu wa Peta Teanet hambiloko tani ya kala waye mina na Bot Peta a hi lwangi loko va hete ku ndla risimu leri so na sweswi a hi nge helwi hikuva va nga ha ri kona misava finish and clap humesa swihundla swin'wana leswi a hi nga swi hleketi ku swi kona kahle ku ri mi humesela information yintshwa new from the box ya ku ina timhaka to tala doctor ni ta mi nyika tinambara mi ni fonela ta byela Philip Miller Tom Fox or Ian Ozrin va ta mi senda risimu ri ri WhatsApp loko dlayana ximanga mi ya dya xitimeleni hi kona ya ku dya xitimeleni hayi ka valungu hayi loko ba African okay it's fine I hear no I khensa swinene ka vuxokoxoko lebyi mi hi nyikaka byona vuxokoxoko byintshwa lebyi hi nga na ku tshemba leswaku valandzeri va hina va ta kota ku va kuma swin'wana swintshwa hi ku swilo swo fana na leswi a hi mhaka leyi fanelaka yi tumbela hi ku loko ku karhi ku endliwa swo fana na vulavisisi eka malembe lama taku i swilo leswi faneleke ku swi kumeka swi ri kona loko za hi sungula podcast leyi ni matsundzuka loko ni mu ku na mahungu mo tala mo fana na leswi Dr. Valaka swona Dr. Sunglan va valaka swona ku nda mukuma kona ku na timhaka to tala ka ti-artist ta Matsonga leti nga tumbela swinene ene a ti documentiwangi na rihanyo ra vona as the artist a ri documentiwangi sweswi hina hi nga documenta leswi vanhu va swi kota ku ya na vana van'wina na vatukulu na hina hinkwaswo va swi kota ku ya va vona ku mani va ndle swa so kokwani va ndle swa so ma twisanyana ma swi vona nyana ku ri 1985
Mngabusa lwa 22 Ndengezi lembe ra 1985 Ndengeza hayi. Antsala leswi. Amtsala. Loko mutwana mudyela no ku form 5. I fun na grade 12. Na buku leyi vitaniwa Gwanyambili. Mara ako va buku swo swa mbini nga tsala swo. Se ma swi voko swo hambana. A yi nga humelerisiwanga. Laka u va sweswo ta yi humelelile. Ya ha ri kona buku yaleyo. Swi tini swi mativa loko mo yi lava phela na humelerisa mina tibuku. Ni vula ku ni nga sungula hansi. I sungula na hansi. Switori sweswo ha swi lava sweswo. Ya vole. Mavona ya mina leyi. Se ni humelerisa hi Xitsonga na hi Xilungu na liya ya Xitsonga ma yi vona leya mhloti wa tinyarhi liya. Se swi va swi ri na nkoka swinene timhaka ta ku. Vona ku n'wina mi nga yi endla mina I'm telling you the truth ne ma vona mina ni. This commission ni ko va ku grade 12 na form 5. A swi nge tshuki swi fani na siku na ri. Mara a ku se tshama ku va na munhu loyi a nga hleketa timhaka ta ku lavisisa vutomi bya n'wina. Mara ni vile patient va ku ri tatana ku lava va nga lo. Ya hi ku mata ku humelela yini swi na nkoka ngopfu wa vona loko sweswi wo teka story hambi wo ka hi nga tsali switori swin'wana swo leha hi teka switori swa a hi ngo sweswi i tinqambi ta xisati leti nga kona lava va nga hundza hi ngo ya ka tifamily ivi hi ya lavisisa leswi nga tumbela na swin'wana na swin'wana mara a swi ta va swi ri kahle ngopfu ku loko lava va ha ri kona hi kuma vuxokoxoko hinkwabyo ku hi kota ku matimu ya vona ma nga lahleki nkarhi wo tala swilo swa lahleka hikuva vanhu va lovini va nga siyangi sweswo swi tsariwini ehansi se ni na ku tshemba ku ri kusuka laha sweswi va nga mi nyika tinambara hi ta sungula swilo leswi kumbexani va Department of Arts and Culture va nga tshika ku va swi langutisini va swi fanda ivi hi tshama hansi hi kuma vanhu lava nga ta kota ku va endla ti-research hi tinqambi ta Xitsonga loko ho khoma mi kuma ku sweswi mi ngete mi 10 va xisati hi tsala switori swa vanhu va 10 ku loko vuya ku yiwa lomu tilayiburari ku nga kumeki tibuku ta xilungu ntsena ku kumeka na tibuku leti nga ta va ti tsariwe hi ririmi ra Xitsonga hi vanhu lava va nga Vatsonga va tsala hi Vatsonga hi ndlela leyi nga fanela ya nhlawulo wa le maninginingini se xin'wana ni hina Vatsonga Manchangana Xitsonga xa famba mi tshama xi le ku fambeni mara ma mudendisa a ni hina qambe ya kaza mi le ku xisirheleleni ngopfu n'wina vatswari tshama swi fana na ku endlani game reserve ya hina ti kambeke hi rhani ma swi hlayisekile loko no la ku ondza pfuna hi vona yi ri ndlalani game reserve mara leswi va swi vulavulaka swi na nkoka ngopfu hi ku hlayisa ririmi na ndhavuko vana va la ku tiva kasi Chabalala na xinepe lexi nga humisiwa a ku na xinepe lexi nga ateni khacha yi nga na xona a ku na nchumu lexi nga kona se ma swi vona kahle ku ya mi rhuma ke yana ni ka mhani khatisa va ni ka xinepe xi vatliwa ya ka mhani Almina Dubezulu xi vatliwa ya ka mhani Majaku Bomba xi vatliwa mi ya ka va mhani Sandleni xi vatliwa mani Agnes Baloyi mani Flo na n'wa Chauke vo doctor na vona dokodela ya hina leyi kulukumba hayi vito ra ka doroba ra ka Malamulele obvious Dr. Chauke vito ra doroba ri nga ha hlaya leswi swi tala ma swi vona ri vitaniwa hi vito ra vona RT Hassan Thomas Chauke Malamulele vitanisiwa mara madama mina mbilu yin'wana ya kahle ngopfu so Malamulele ni ta vitaniwa Dr. Thomas Hassan Chauke DRTH C Chauke Malamulele ivi na ha ri Vatsonga lexi mina mi kombela ku xo hi lexi a ni n'wama ha swi kota mina ma grade 12 ni ku Dr. Thomas Hassan Chauke a ni perform a ni nga ha swi lavi a ni lava leswa swo n'hweti yin'wana na yin'wana loko yi hela please art and culture I va nyika mbe va nyika 50,000 every month a na lava va vomba mbale tinjhovo va nghena va va cina se va karhele a na ha swi lava ku swi vona mara man'wana ngo vula ku please Dr. Thomas Chauke na mruma vafana va mina ni va tshamisiwa hansi art and culture va nyika 50,000 every month ta va maintain ka plus mudende wa vona a swa va cina na va lava xiteji
ende mi fanele min'wana vafana va mina mi lava siku leri swi nga ta onariwa hi rona swilo leswi mi swi vulavulaka sweswi swa Dr. Thomas Chauke loko mo ze mi va veka bencini va hola siku leri mi va veka ku ro bencini swi fanele swi tlula leswi hi swi vonaka la namuntlha se task leyi ni mi nyikaka yona why siku nin'wana mi ta ku mhasa ndlene xiteni ta wela kwele ni fela kwele ma swi vona ku na nkarhi lowu ha himpela i ku mi twandlana ma swi vona mina mfumo wa mi lowu ni wu rhandzaka sweswi wu nga ko ANC a ni nge pfinyingi ke munhu vulavula pha ni lava ku ANC art and culture ni veka Dr. Thomas Chauke hansi a va ha cini a ha lava ku phikizana na vona a na ha lava ku va nominate etifonini le kwini le kwini a ni hi dokodela lavakulu hikuva va nga hi rhangeli mabula ndlela wa hina ni a ni Bashirini lava ha ri kona ba Mthombe lava ha ri kona se vona swona na ba Makhuvela na tatana Elias Balu va tifona u rhanga hi vona hi la ku ndla tinjovo down la ku va va khoma tinjovo na nkatara xitejini mfumo o vona ku endla hina hi vona mara swi le xitejini swi lavi se vona hona swa ku doroba ra ka Malamulele ra vona ri ta vitaniwa ku Dr. Thomas Chauke swi ta ndzi n'wi va fana tlhe endla na xibelani ndhawu tinjovo down va tshama hansi va wisa mi endla ku mfumo wu va tekela nhlokweni wu va nyika movha wa kahle wa ranger nga ku hosi so va nyika na mali va kuma 50,000 ya vona ku va 500,000 kumbe 1 million hi n'hweti a swi na mhaka ivi va tlhela va ri va hola mudende wa vo lowuya va tlhela va hola na mudende lowu wa ti-artist khale ngo va phebo va nga ndla ku hi navela swa fana ku ri na mudende wa vakhegula na vakhalabye ku va na mudende wa vuqambi ku va na muholo loko n'hweti yi hela ivi siku leri ra tinjovo down mfumo wu ta vo pulana wu ta vo swin'wanyana not less than 5 million u fanele u endla leswa swo va nga naveli na siku na rin'we khoma nkatala va ku ndundulundundu se ni yo tshama mara mativa ka miehleketo leyi mi nga ta na yona hinkwayo ni na ku tshemba ku lava va nga ku yingiseleni lava va nga na matimba va ta endla xa n'wanchumu ma vona na liya a ni tivi loko ku ri vanhu va yi twisisi kahle ka timhaka ta ku ri loko mi ku hambi vo endla zoo ni mi twisa kahle ku hambuli zoo mara mbula some sort of ku va cultural heritage laha ku nga ta va ku ri na u kuma ku laha ka wolo yo karhi ku na Sunglan Chabalala ku tsaliwa na matimu ya yena ku na swin'wana na swin'wana leswi a nga tshama swi wina ivi ku va na Thomas Chauke loko mi kha mi famba laha ku va ndhawu ya welcome loko mi nghena Malamulele mina loko ni nghena loko ni henda police station ni expecta ku vona dinepe din'wana dikulu ngodi ya dokodela va mbale tinjhovo va khomela nkatara leti nga vumbiwa hi munhu ni di expecta loko ni nghena ka xikondo le aka xikondo fane ti kumeka ti ri dikulukumba futhi swinene di tlhela di va di ri na loan di se di va defense ri wini ni tlhela ni expecta ku vo buku ya so ya dokodela ya dokodela Thomas tsariwini ku ri tsariwe swilo hinkwaswo munhu a kha hi xava hi 1.5 leyi nga ta yi ri ya vona kumbe 5,000 ma swi vona swisanyana mali mara n'wina ne leswi mi swi vulavulaka ne mo vulava ku form 5 na grade 12 a swi swa vona swi bela ku le grade 12 a nge swi vulavula mara a ni leswi ni vavaka no mativa ku lexi xin'wana ni nga xi vona mina ne vanhu va vutivi byo fana na n'wina i vanhu lava Department of Arts and Culture a yi fanele yi va tirhisa ku va va humelelisa swivono swo karhi na swin'wana hi ku n'wina mi ngo va mi ri hava mali sweswi mara miehleketo ya n'wina yi kulukumba hi ndlela leya ya ku loko department yo kota ku fanda miehleketo ya n'wina ku nga humelela swilo swo tala ngopfu se a swi ta va swi ri kahle leswaku va mi teka va mi veka kwala tlhelo ne ri loko va kha va endla swilo leswiya ku va mi byela munhu la nga ta pulana swilo mi hlamusela ku ri leswi swi fanele swi va endlela leswi va endlela leswi swi va endlela leswi ho lava kota ku swi tsala va swi tsala hansi va kota ku swi dirowa va swi dirowa hansi ma vona mi byela ntiyiso ma vona swilo leswi hi swi vulavulaka mani la ku ri lani nga ha swi koti zamani ku swilo leswi hi swi vulavulaka sweswi vongo hala ka dokodela Thomas Chauke a swi endleki me ku rhandza ka mina Good Friday swi fanele swi endleka a ni mi rhuma sweswi Good Friday a swi endleki matalani nga ko mihleketa mi le ku tsutsumeni a swinene ngopfu busy a ni hi la ku endla tinjhovo down hi
hi fanele hi va ka dokodela a hansi a va ha chaya nkatara va ngo ho chaya loko va ti-entertainer va chayela vatukulu kwele kaya mara leswa swa ku na Thomas Chauke ka na lavi no swi twa waye va nga va nyiki mali va tshama kaya va ku Dr Thomas Chauke a va fanele va ri ka maphungubye mara maphungubye ya vo va yi dyela kaya mara va va hori ku xanisa mukhalabya sweswo so kusuka Good Friday making sure tinjhovo down man mema ta ku yina ni meni wa ka chava loko va kha va ku maphungubye marula yini Dr Sancha kumbili ya me va penga leraro ni nga imitate voice ya vona va tshama hansi ni nghena exitejini va ra na tinjhovo ni kaka to tsandza ku banka tani a meke a va wisisiwa wisa hambi ka masipala loko munhu a tirhi huma pension culture hina hi vanhu va njhani mi nga hi nyike ku pension ke and the pension swi leri va ni ku munhu u hola n'hweti yin'wana na yin'wana a hi to ku mi ta hi holela yini ku a na vhela mi nga hi holeli mara ho vula ku sweswi dokodela a va wisi mi va holela va tshama hansi va dya pensheni ya vuaqambi a ni ta n'wi na ba xirinda na tatana Mthombeni a va ha ri kona mara mindyangu ya vo yi kona hambi munhu loko a lovile hundze emisaveni a kha a tirha swo karhi ndyangu wa hi wisa wu dya a yi dyi mindyangu leyi a yi dyi sweswi ya ku ri laha hi fanele hi teka xiboho na hina ma vona mi hi nyika miehleketo yin'wana yo vupfa leyi ku na Peta Sunglan sato hi fana xavisa swifaki ku na Machwabe muda sato hi fana xavisa mqomboti ku na Richard Macheke sato hi fana endla yini ma swi vona vanhu va lave hinkwavo va nga tirheli a va tirhela okay sweswi ku na mina vhele mina mi sweswo ni ri dokodela vona ke ma swi vona se a ku languti mindyangu leyi Peta Sunglan Richard Macheke Petri Nkunu Machwabe muda na lo majanguza band lava hinkwayo mindyangu leyi ya vanhu va hambi na vo Oxo ya lo munghana wa mani ta heletelele ya hinkwavo vanhu lava yendlani ku lo n'hweti yi hela ku va kota ku xava 50 ya mugena ya xeva vana va mani a swi fana swa matiko man'wanyana ka a ni ale hina manchangana ni hambi swi ndlise ku yini yo tsan'wiwa so ma swi vona mi fanele mi swi twisisa ni ku swi va hi ndlela yaleyo so no mi kombela vana va mhani please na tisongasonga tintambu a hi tisongasongeni khense ngopfu doctor nda mi sendela message ya hi ta vulavula swo tala leswi mi nga swi vulavula ne swi tele swinene na misa loyi a nga tshama ta kerekeni u mi rhandzisa swin'wana hi ta fika hi vulavula na yena khense ngopfu